Judaizam. 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. U judaizmu postoji 4 različita dana kojima se slavi Nova godina. Činjenica broj 2. Marilyn Monroe je bila Jevrejka, ona je primila veru od svog supruga Arthur Millera. Činjenica broj 3. Uprkos tome što je bio Jevrejin, Karl Marx je izjavio: novac je ljubomorni bog Izraela. Činjenica broj 4. Jevrejska sekta Neturei Karta podržava Palestinu i poziva na miran raspad države Izrael. Činjenica broj 5. Princip oko za oko se ne tumači bukvalno u judaizmu, već kao proporcionalna novčana nadoknada. Činjenica broj 6. Vladari prve feudalne države u Europi, Hazari, su se masovno konvertovali u judaizam u 8. veku. Činjenica broj 7. Od 12. veka u judaizmu se veruje da ukoliko se istine izvedene iz nauke ili filozofije pokažu suprotne verskim uverenjima, ta verska uverenja su netačna. Činjenica broj 8. Prema judaizmu, skakavac je jedini insekat koji je pogodan za ljudsku ishranu. Činjenica broj 9. U judaizmu pronalaženje nekome posla koji će mu omogućiti egzistenciju se smatra najvišim oblikom dobrotvorne svrhe. Činjenica broj 10. Vulkanski pozdrav korišćen od strane gospodina Spocka iz Star Treka je preuzet od svešteničkog blagoslova u judaizmu. Činjenica broj 11. U judaizmu ne morate biti Jevrejin da biste otišli u raj. Činjenica broj 12. Najmanje 400 potomaka nacista su se preobratili u judaizam i preselili u Izrael nakon Drugog svjetskog rata. Činjenica broj 13. Judaizam se pojavio u Indiji pre oko 2500 godina i za svo to vrijeme nije zabeležen jedan slučaj antisemitizma od lokalnog stanovništva. Činjenica broj 14. Božićna šunka, izvorno paganska tradicija, je usvojena od strane katoličke crkve da bi služila kao test istinske konverzije iz judaizma. Činjenica broj 15. Veoma mala manjina Jevreja veruje da je jedan rabin koji je umro 1994. godine Mesija i čak inkarnacija Boga. Činjenica broj 16. U judaizmu postoji blagoslov zahvalnosti Bogu što vam je pružio mogućnost da vršite nuždu. Činjenica broj 17. Arhanđel najvišeg ranga u judaizmu se naziva Metatron. Činjenica broj 18. Elvis Presley je nekada živeo blizu jednog rabina i njegove supruge. Na subotnji šabat nije radio ništa i isključivao je svu elektroniku iz poštovanja prema njima. Činjenica broj 19. Postoji oko 120.000 Jevreja poreklom iz Etiopije u Izraelu. Judaizam u Etiopiji je skoro identičan onom koji se praktikovao pre oko 2000 godina. Činjenica broj 20. 2012. godine mađarski političar krajnje desnice koji je bio antisemitistički nastrojen, saznavši za svoje jevrejsko poreklo, napustio je partiju i krenuo na putovanje da bi naučio kako se praktikuje judaizam. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.